guys! Welcome back to my channel. So, karon gikapoy ko. Kay gikapoy man ko manghatag og milk tea. Inana ko kapuyon guys, manghatag. Nindot kaya ko kapuyon no. So, nag-shared post ko, ingnak lang niya ko gikapoy ka kay mag milk tea ta. Nya. Pabursad kay namaligya ko karog milk tea. Nya, akong gikapsyonan kinsay gipangkapoy dira. So, nagining comment duha ka buok sa ilang kakapoy naka-comment pagit sila. Si Shanky Tarya og si Huntilia Camille. Shanky Tarya, kapoyan ako ipay oy. Awa na rin mong kakapoy dahil makainom ka bugnaw. Si Huntilia Camille. Dahil gikapoy bitaw ko baka naman. Baka naman. Sige, watang milk tea. Tara guys, darang milk tea guys. Sa akong kakapoy, maglakaw pagid ko magkatod sa milk tea. Ayo, nagi kapoy dira. Kaya natin siyang kinakakuan. Ala, salamat! Thank you! Nawag tangin ako ka-stress! Pahal ba na? Tarong ito na. Tarong gay ko mo. Pagkitakos na akong gikapoy, be. Adara, naray nakadaog sa gikapoy. Di na siya kapoyan, guys. Thank you! So, mara to tanan, guys. Managipang kapoy ang mga nouns gikapoy ganina. So, mara to. Please. Thank you. Shine with Tiffany. Please like, subscribe, and share. And please click the notification bell for more upcoming videos. Thank you. Bye!